hamdan de tumi Allah julme annabi ngodo jarado cernam bojin mi antata ko jew halama kono yo woɓɓe no arɓe fof yo من الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم والذين يؤمنون بما أولئك على هدى من الجنة دغنا تدوم وتردتا إكلها لما دكو الله دون أيومتا دتونوكو الله نيوبدون بنجدتا إكلا نندوكا دوها لما دواهدوي Komana tudum nyade jango yaumude ummita ikala nandoka do khatim sunwade de haajuji dum ko hen tonde tedum ko halade ko fu ko yamiro ko tlabe meden dum ko galle do ko to bala umman kany e jono mo masendu to sambayo aray ko lumtude hala kan ko kambe tundumi en dum o jarama بسم الله الرحمن الرحيم الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين اللهم ربنا تقبل منا ختم القرآن وتجاوز عنا ما كان في تلاوته من السهو والنسيان أو تحريف كلمة عن موضعها أو تغيير حرف أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان أو تعويل على غير ما أنزلته أو ريب أو شك أو تعجيل عند تلاوته أو كسر أو سرعة أو زيغ اللسان وقوف بغير وقف أو إدغام بغير مدغم أو إظهار بغير بيان أو مد أو تشديد أو همزة أو جزم أو إعراب بغير مكان ومنا على التمام والكمال والمحمد فاغفر لنا يا ربنا يا سيدنا لا تؤاخذنا يا مولانا انصرنا فوق من قرأه معجل حقه مع الأضواء والنساء وهب لنا به الخير والسعادة والبشارة والأمان لا تفتن لنا بالشر والشقاوة والضلالة والطغيان ونبهنا قبل المنايا أنه من الغفلة والكسلان وأمنا من عذاب القبر ومن سؤال منكر ونكير ومن أكل الديدان وبيض وجوهنا يوم البعث واعتد رقابنا من النيران ويمن كتابنا ويسر حسابنا وثقل ميزاننا بالحسنات وثبت أقدامنا على الصراط وأسكننا في وسط الجنان وارزقنا جوار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وأكرمنا بلقائك يا ديان
استجب دعاءنا بحق التوراة والإنجيل والزبور والفرقان أعطنا جميع ما سألناك به في السر والإعلان زدنا من فضلك الواسع بجودك وكرمك يا رحيم ويا رحمن اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الشريعة والبرهان برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا بالآيات والذكر الحكيم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم زينا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وألبسنا بخلعة القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن وأدخلنا الجنة مع القرآن وارحم جميع أمة سيدنا محمد في القرآن اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قليلا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا وبين النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم اهدنا بهداية القرآن وعافنا بعناية القرآن ونجنا من النيران بكرامة القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن ورفع درجاتنا بفضيلة القرآن وكفر عنا سيئاتنا بتلاوة القرآن يا ذا الفضل والإحسان اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن هلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل جزء جزاء وبكل جزء حسنة وبكل نصف نعمة وبكل ربع رفعة وبكل ظل ثناء اللهم ارزقنا بالعلي ثقة وبالباء بركة وبالتاء توبة وبالتاء ثوابا وبالجيم سلالا وبالهاء حكمة وبالفاء خلالا وبالدال ذنوبا وبالذال ذكاء وبالراء رحمة وبالزاي زلفة وبالسين سلاء وبالشين شفاء وبالصاد سلما وبالوالد ضياء وبالطاء ضحاء وبالراء غفرا وبالعين علما وبالغين غناء وبالفاء فلاها وبالكاف كربة وبالكاف كفاية وباللام لطفا وبالميم موعظة وبالنون نورا وبالواو بسرة وبالهاء هداية وباللام العلي في اللقاء وبالياء يسرا وبالياء يسرا وبالياء يسرا وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين أجمعين اللهم بلغ ثواب ما قرأناه ونور من تلوناه إلى روح سيدنا محمد عليه السلام وإلى أرواح أصحابه رضي الله عنهم أجمعين وإلى أرواح جميع وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأصدقائنا وأساتذتنا ومشايخنا خاصة وإلى روح والدنا في الله على حج تسليم جم اللهم اغفر له وارحمه واجعل الجنة معه واغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحي بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وآتهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم وغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقيهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس وجازهم بالاحسان احسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا اللهم انزل على قبورهم الضياء والنور والفسحه والسرور حتى يكونوا في بطون الالهاد مطمئنين وعند قيام الاشهاء من العاملين وارحم اللهم اذا صرنا الى ما صاروا اليه كفه الراج والجناب واهدنا والى بيننا وبين العمل اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره واجعلنا من الامنين اللهم حمل علينا سكرات الموت وأعطنا عنا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم وانصر من نصر الدين وخذل من خذل المسلمين آمين
الذي أسعد وأنت أوصل الذنوب لقد أرسلنا إلى النبي وبكم ربنا العلي فأنت نبيه ومن لا تغير بدنا النور وبعد استقبل لي تمالا غير صحابتي فأنت المولى والمهتدي وتبين ربي ومتبع الله على نعمه اللهم هارون حبيبي يا ولد أحمد حبيبا عليك بالأعداء قد تمرقوا وجربوا سيوفهم وسقطوا كم وسلك إذا نكن على اليمين فهي صوت الاتجاه إن رب رواه بالعفان الهدى إلى ولدنا من كل اتباع وهو العلم يا كريم نعم نعم ادفع دون ميرو أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة يا الله ولو إنهم تسليما مسكين sabu o wi so tawi a wi tan wa sallama kaɗɗa ɗon hay hunde a heɓani hay hunde heɓani makala a heɓaki kay hunde so tawi a wi noon taslima o a heɓima a heɓi woɓɓe kala keɓori ɗon o wi yo Allah wallu en nden ɗon daande on ɗon kalima seerenɓe wonɓe ɗo ɓe wono ceerno men halifa men ceerno Haruna en calminimo e yimɓe makko en juurimama mo e yimɓe makko en torima Allah yo Allah jokku ziyara o اللهم امين o yowi yo wotta ko ziyara julɗo juuri ziyara no muɗum ni julɗo no muɗum ni ko ɗum tora Allah e nelaɗo muɗum o wi ina weltinimo geɗe nayi kulpinimo geɓel gotel o wi ngel ɗon kulɓinigel ngel ma ngel yaadu he lamdal o wi si tawi o lamdima mon tori andiyankoɓe ɓe ɓe jaabumo tan so tawi ɓe jaabimamo o wi ganden no baɗen o wi weltinimo oɗo qur'ana jangaɗo ɗo o ida windede to alawhul mahfuz o wi idimo jangude ko asrafilu on jangi qur'ana duuɓi wulure Allah wimo asrafilu a ala bakkat yimɓe ma gala bakkat ɓandu mon kadi karmani ɓayɗum jangol jahannama iwi to asrafilu o ari ɗo mika'ilu on jangi qur'ana duuɓi wulure sabu ɗum Allah wimo a yafama e yimɓe ma ɓalli mon karmani jayngol o iwi ɗon o ari Azrail on jangibo duuɓi wulure Allah wimo e barke qur'ana o a yafama kala bakkat mo baɗɗa e yimɓe ma o sakiri arde to Jibrilu alayhi salam
ñande o arta Jibril o wi ñande o arta e Seydina Jibrilu Allah noddi Asrafilu Allah andi kanko ɓuri andude o wi Allah wi ko Asrafilu ayna amanati oro hoolare am nde woni kala janngude ɗum tan mi hoolo ɗum mi weltori noon sabu ɗin malaikankoji e yimɓe majji jafora sabu oɗon Qur'ana Muhammadu nani o sabu en jangi e defte ida tagede wona Allah ko Muhammad sallallahu alaihi wasallam o nani ɗum yiide kawase Allah hoddiri o yalti e bani adama o yiɗi bani adama ko yiɗani o watti wadde salwa e hoore makko o yehi to haari birinde haarude hirae sabu ñagade Allah nomo addu oɗo Qur'ana e bani adama en bele bani adama tawi jangi o yaafe bakaruji muɗum kono noon Allah wino malaikankoji ɗi kanji nayi wala tanaza'u wa tafsalu wa tadhhaba rihukum ni mo wiɗi wara on jeddodire ha cendon si on cendi barke Qur'ana iwi he moɗon ko sabu hoɗum noon Qur'ana ari e meɗen enen baɗɗen tanaza'u wa tafsalu sabu hoɗum ɗum ko ngal woni lamdal makko ngal ɗum ko lamdal paamen noon si tawi en ñiiɓi tanaza'u keɓɗen wa tafsalu paamen wa tadhhaba rihukum si enen ko en julɓe so tawi enen ko en julɓe en kawrani heddi keewi e men ha baɗɗen peccon yo en paamdey barke Qur'ana wonta hende yo Allah suru en noon ɗum en toliɗuma ɗum Allah e nelaɗo mum mo yiɗano haalde kono ceerno si tawi neli almuɗo ala kulli halin o madilla seeɗa sabu ceerno meɗen woni ɗo jooɗi o gandaɗo o ganduɗo ede noon o jiɗɗo almuɓe kadi sabu no ɓen kawriɗo badiar dulaji kewɗi ni mbo wira ceerno Ibrahima en torima Allah noon oɗo ziyara yo Allah ñimno o sabu joma ziyara o goɗɗo waɗande ziyara o wi o wondiro mangu Allah kala garduɗo ɗo e ziyara haqiqiya to e ɓerde mum tawa ardani koyɗe ɗiɗi ko koyngal gotal ardi e o ziyara yombo laaro fuɗɗandema hande ha yeeso ono haajuji makko ɗi ɓaara ɗi kumtoro e hoddiroji Allah o wi ɗi kumtoro e hoddiroji Allah yo Allah humtu haajuji men ɗi kala ko tora Allah yo Allah jab nde wonno haaloɓe ɗi keewi seereɓe ɗi keewi o wiiɗo assalamu aleykum wa rahmatullahi ala Muhammadu wa sallim alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin ani yetti Allah en barkinori inde nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam en jaari ceerno men ceerno Alhaji Ahmadu Tijani Madina Gunas rahmatullahi alayhi en weltanike mawɓe men ajjunoɓe en ka ceerno Alhaji Mouhammad Saïd radiyallahu ta'ala anhu yo Allah yurmoɓe yaafoɓe amin en hawritiɗo hikka kadi e ndeɗo ñalande e barke ceerno
o wi ɓe salmini dendanangal ko seeniɗo debbo e gorko cukalel e mawɗo Allah tawni en hikka yo Allah tawni en kadi ko arata amin ɓe wonɓe sabu yo o ziyara wonu yo Allah yurmoɓe yaafoɓe yoɓaɓe moƴƴere nden to soko o mawɗo e geɗal ɓe e taaniraɓe karamo ko alfa jam radiyallahu ta'ala anhu jinnaɓe meɗen fof iɓe hawri alhaji ceerno taslima ko waliyu Allah iɓe hawruno ɗum kotiraɓe maɓɓe no accannoɓe en yetti Allah en yettaniɓe Allah yo barke maɓɓe heddo e meɗen ceerno taslima e suudu karamo ko alfa jandu to kamɓe acci en e sookeje ceerno alhaji Mouhammad Saïdou radiyallahu ta'ala anhu alhaji Mouhammad Saïdou radiyallahu ta'ala anhu acci en e sookeje alhaji ceerno Ahmadou Tidiani Ba wona e kaseti dey ɗum woni ko haalano ɓe maaki kono jooɗorɗen ɗo ni alhaji Mamad Saïdou maaki sinno no yiltideteno wonte suka o daɗotono o kurkano alhaji Ahmad Tidiani Ba enenne yo Allah waɗi en almuɓe maɓɓe eno hawra kala mo ala ceerno arayi Iblisa woni ceerno makko almudagal ɓuri mettude fii e wonugol ceerno ceernagal ɓuri welde fii e wonde almudo yo Allah waɗi en almuɓe o ziyara ɗo ko jogiiɗo yamirore heɓi yamirore nden nde iwi ko e ceerno men ceerno Ahmadou Tidiani Ba ɓe hawriɗo iɓe heɗimo o sentike ɗo iɓe heɗitimo Sinthiang ceerno taslima alhaji Mouhammad Boun Saïdou ɓe ari ɗon en 1970 ɓe ari Sinthiang ɗo nden ñanden dawaɗi hino nehe e galleji dawaɗi eno nehe e galle he e galleji tawde ceerno ari tawi men Sinthiang ɗo tawi hiɓe Sinthiang ɗo on saaha Carrefour e Sinthiang hino hari no daayodiri seeɗa no waɗi on tuma laddel seeɗa sudu leɗɗe alhaji Mouhammad Saïdou ɓe seeni ɗo e zippu maɓɓe ɓe tooli dawaɗi ɗi ari hino wotta oto nden ñanden ceerno taslima wi'iɓe nagge maɓɓe no rimi jowtolno ɗon e on saaha hottollo eno reme ndi leydi moƴƴa centre on wonno ko Demba Ñaama wona Carrefour ɗo ɓe wi yoɓe waɗi produit e jowtol ngol bareeɗi ɗi ñaama ɓe harmini kaɓe woni ɗon yiwde wiyete rawanu bareeru ko ɗum itti ɗum ɗo alhaji Mouhammad Saïdou tooli ɓe waddi ko ɓe waddayno ɓe duyi ko ɓe duwotono ɓe acciri ceerno taslima e suudu mum e leñol mum e kawtal mum e yiɓɓe muɗum e siɓɓe muɗum wattiɓe
e sookeeji Alhaji Mouhammad Saydou ɗum waɗi ko ɗum waɗi min sassanti en 1970 ɓen am ɓen maɓɓe Alhaji Bawuso Alhaji Bawuso radiyallahu taala anhu ittirmi hiɓe ittiɓe mi armi walla ɓe yoɓe arɓe walla ɓe mi wona ɗo ɓe wona ɗo ha egga haa ɓe egga ñanduba ɓe ara ɗo ñanjuba ɓe ara ɗo minen adi ko kamɓe addoyno ɗin bagasiji ɗon samoto ala ari on saaha moto ala moto ko weloji ko welooji ɓurnoɗi laɓede ɗi ɓurnoɗi laɓeeji ɗi ineteno ko peso inneteno ko peeso e kamilia e kamiliya allah yurmi certo yo Allah yurme ceerno taslima amin tadi ko maɓɓe non ɓe maaki taarika maɓɓe no juuti kamɓe yaynano ko kamɓe e yaaye nene ceerno madu kunkuɗi ceerno mamadou kunkuuli baban ceerno Boy, ceerno boy. boy e baban ceerno ɓooyi suka suka kamɓe wonno ko kamɓe wonno ɗo kamɓe woni nene ko goto kamɓe woni nene gotoɓe ceerno boy badiar e ceerno ɓooyi badar mottorgi mottorgimo ceerno bouhari alhaji bawuson alhaji bawuson kuufiɓe huufiɓe woni mawɗo maɓɓe e woɓɓe e woɓɓe kamɓe noon kamɓe noon ɓe ƴetti suudu ndu ɓe ƴetti suudu ndun ɓe ƴetti ƴiƴan ɗam ɓe ƴetti jiiƴal ɗam ɓe ƴetti siɓɓe ɓe ɓe ƴetti siɓɓe ɓe e ɓiɓɓe ɓe e ɓiɓɓe ɓe ɓe waɗi e juuɗe alhaji ɓe waɗi e juuɗe alhaji mouhammad saidou inchallah inchallahu iwata ha yeeso ɗum iwata haa yeeso allah sabi cernagal sabi cernagal waɗi geɓe geɓe no waɗi geɓe geɓe no waɗi ɓure ɓure no waɗi ɓure ɓure mo ɓe ɓuranɗo ɗum mo ɓe e ko ɓuranɗo ɗum enen enen noon ɓurani en ɓurani en aljama shahid ko alhaji mouhammad saidou radiallahu taala anhu ɓurani en ɓurani en accaɗen e juuɗe mo acca ɗen e junngo muɗum wonduɗen mo wonduɗen aduna e lahara aduna e laahara ceerno amati e ceerno ahmad tidiani ba rahmatullahi aleyhi hitande hitaade ɓe seeni sintan waɗiyatullahi ɗo seeni sincan wadiyatullahi ɗo bolonda wi yomi jantano gine bolonga on wi yoɓe jantano ɓe ɓe gine wimi ceerno bocar ɓe wi ceerno boubacar mi jaɓi ɓe jaɓi en weltike en weltike en jarni ceerno en jarni ceerno tawde o jaɓali jaɓaani wiyen ko annabi wi'en ko o annabi kono kono enen e makko enen e makko eɗen jokkimo iɗen jokkimo aduna e lahara aduna e laahara ha yeeso allah haa yeeso allah wimi ceerno o wi ceerno ɗaɓɓa wutte moƴƴude ɗaɓɓa wutte moƴƴo dey momin nanga e mum momin nanga e mum naɓoramin aljanna haa naɓoramen ko aljannaji allah aljanna e welde aljanna e welde min geɓama si ɗum ɓe joɓama ɗum yomin naatu yomen naatu kanaɗo maɗa kay wonɗa e place ma ɗon sabi allah fof sabuna aduna fof mo ɓe ɓuranɗo ɗum mo ɓe e ɓuranɗo ɗum ɓurani men minen noon ɓurani men alhaji amati ko alhaji ahmad tidiani ba dina gunas madina gunasi karramallahu karramallahu wajhahu ɗo jinnaɓe men ko ɗon jinnaɓe maɓɓe acciɓe min jaɓi ɓe jaɓi wa amma ziyara o o amma ziyara o ɓeƴo en jarni ɓe jarni julde kala ko seeniɗo ɓe jarni laamu ngu ɓe jarni laamu ngun sabi leydi ndi laama sabu leydi ndi laamaka islamu ala e mayri l'islamu wonata e mayri tabita ɓe jarni laamu ɓe ngu jarni laamu ngun laamu lagine laamu lagine e laamu e sénégal laamu sénégal fof min fokkiti nde ɓe fokkiti ha min hewti ɗo haa ɓe hewti ɗo alane min wi kala nde ɓe wi'i en ya ziyara yimɓe arde ziyara kare fuur kali fuuru ɓeyna are ɓe inna hewte yawte feƴƴe feƴƴe tan ko ɗum nanete service sénégal ɓe wi service sénégal o no ɓundu fuɗɗu no ɓundu puddu service sénégal service sénégal no kaɗadde noka ladde service sénégal service sénégal no kali fuurɗo no kali fuuru ɗo alaka men landa alaka ɓe landa hay siko sabu hay siko sabu meɗen arde e maire am mene ardi e maire maɓɓe on inchallah inchallahu en waɗi hikka en waɗi hikka yo allah tawnen ko yo allah tawnen barata o ziyara o ziyara yo allah jaɓumo yo allah jaɓumo o ziyara o ziyara ene waɗimo ziyara yo allah waɗumo e ziyaruji jaɓanoɗi o ziyara oɗo ziyara allah waɗe mattuɓe makko yo allah e waɗi e mattuɓe makko so allah jaɓi yo allah jaɓi daka madina guna jaka madina gunasi 5 mars 5 mars l'an 2022 l'an 2022 yo allah tawnu yo allah tawnen amin Allah jaɓi so allah jaɓi Allah tawnu yo allah tawnen so Allah jaɓi si allah jaɓi Allah waɗi yiɗi yo allah waɗi en yiɗɓe ceerno Allah waɗu yo allah waɗu ceerno ceerno wona ceerno men wona ceerno men aduna aduna e lahara e lahara amin kadi Allah waɗi yen andi kadi allah jaɓi ɗum waɗay ɗum Casamance kasamasi on jarama
on jarama Casamance on jarama iɗon wawi jingude iɗon wawi giggol yo Allah waɗi en yiɗaɓe amin wo amma ko hedditi kon ɓe torike julɓe ɓen sabu Allah wondirɓe sabu Allah en anda si Ceerno Ahmad Tijani no e almuɓe kono noon almuɓe ɓen kan ino yanana e pellet ɗiɓe jogii Ceerno gonga yo Allah junnu balɗe makko muññodiren yaafodiren yarlodiren teddodiren teddinen ko mawɓe ɓen teddini ko ɓe wi enen almuɓe ɓe torike en alaaga kono si ari wota on jaɓu jaɓɓaade haa hewta wota en wonu batulaaɓe ɓe maaki baaba ma wuura duuɓi 60 fawɗi wuura duuɓi 70 wuura duuɓi 100 ino rewa Allah woni Tijaniya no wona julɗo no wona yondiniiɗo sa yiɗi wiya alawaare sa yiɗi wiyani jogii waare sunna ba e Cheikh Tidiane an acca ɗum ɗaɓɓa ka mbatoɗa yandi wota en mbato ɓe maaki si Allah jaɓi ko ɓe haaliri ɗum ko weltare yi'ude ni leydi fof no nootiti o ziyara no woodi ko ɓe toroto ɗum ɗo siidi eno heewi fere kono tawne ko jihaadi l'islamu ndinni waɗen ji jihaadi kamɓe mawɓe leydi ndin kadi fuuruɗo kamɓe mawɓe leydi ndin communautariraji ɗo kamɓe mawɓe leydi ndin haa hewta ceerno en yoɓe junnamɓe oɗo mbatu o waɗire hande haa jango tirde l'islam nden ne yaaja yimɓe jooga heɓa ko nattori aduna e laakar on jaarama noon ɓe weltike no feewi yo Allah accan en ceerno yo Allah accudu en mawɓe ɓen yoɓe teddine mawɓe ɓen heddiɗo e saare o hay so ala gandal himo jogii gandal gande ko ɗiɗi ko windangal e yi'etengal tan woni bimbiji e bisimillahiji kala mo Allah hokki balɗe e nden saare yo muñane yo jaɓane si haɗi yo accane yo hiwre si yiɗi yo walle yo okkore ko ñamade alhamdulillahi rabbil alamin yimɓe ɓen noon yaafo yarlo ka timmingol ɓe heɓi yamirore hari wayri ɗi duuɓi fof mawɓe men radiyallahu taala anhum feƴƴimɓe e wuuruɓe ɗiɓe yaɓirno en waɗugol ziyara madina gunasi adda leɗɗe ara salmina ceerno yi'a ceerno yi'a ɗum hikka ɓay aduna o accitama barasiji ittama ɓe yiɗi kadi fuɗɗitade ɗum yaddugal Casamance c'est le 5 février 15 février sappo e joyi février l'an 2022 si Allah jaɓi ɓe wi ɓe diisay yeesoɓe di leydi ɗo ha hewta service sécurité et défense si Allah jaɓi ɓe rewa ɗo ɗowton men wallo men haa ɓe yiya ceerno werno men mi salmodira e ceerno e inde leydi lagino fof e yamirore mawɓe men
السلام عليكم حمدا لجيتني الله النبي قد جاد وجه على ما كن اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما خلق والخاتم على على سنجل دورتني كلا ندفو يا ريت دنيا نفترا إكلا جابدو دواتوشير سبل السلام حمدا يا دوم ما قد يقول